Earning samai birta kalang rapet do anarar kan smi aprang sinil hin pent kardom lang pazriglo kardom non earning samai birta ke than pam jibang nili jidkramsa lasi non birta thepi lang panisina binglong emle bang photo masmi karbi alam pen semi geding dun theka pot karbi lambe damai 3 pia tumpenta kachuru pajir pon longle alam ki apu thak board development committee tumpen rc jitpen frankia maika ni pon Dipu Government College along road safety lapen ki raki kidimpen kispajok pon thekchi phanchrok to kamai pe pon Karbi jutang song 3 pia tumpan semi karbinglong emre bang pho tum semi karbi alam pen semi ke ding pon theka pot kachuru pajir pon Inut babul boro pu bang phu risimpen pen hojai raikom sai ki ding kachingna non birta puthot angton pen langpan isinan Assam MLA atum pen semi aruri pha encourage siani bangki Assam Assembly asai hemlong pen semi keding pon asai ding pon lo la su semi keding pon along pen semi karbing long pen semi MLA bang pho atum semi karbi alam pen semi ding pon lo Nili tuliram rong hang Assam Legislative Assembly abang phu nangmansi arnam hemphu mukrang pida singja amen en pen semi ding lo Arona teng pen kason se Bharat kachari aron alu aphan nili ingthir et pen ingthirjir pen kroipo anparta nili emili ki khibom esek madu aphanta ningke ho ningklar sap pen si lapen ke ningke ho ningkete ave pin pen ningklar sap pen si nili arpu ateng pen Raraphan claim pipo lapenang parta nili arnamamen hempumukrang pira singya enpen bini semedeng ponlo kardom Sam Assembly asai hemalong karbi alam pen semi kedeng pon bangki keching silo laki si purki motion si nang banpo la bangki MLA madi karbilong tamas council CM Dr. Tom Rong Hangpen kedamtang ningkan si aprang Karbi alam apen semi officially ding ponang jipu karbor ipon isi kichun pon ang theklu posi ning pachini pon lasi non bangki Assam along pen semi karbi alam pen semi thangdun bomlo lapuson mesen asai ke klem pon thek apot karbi lamet amai 3p amai phu khonsing ing tipen semi kachuru pajir pon kadang kili nang le ro ka kili ke Assam Assembly Guwahati Dispura long semi ke deng ang deng arni do labang so semi kedeng aku karbi alam pen ilitum AMLA bangko labang ke Dr. Tuliram Ronghang par sudo rongkar par lingking teron Dr. Abid teron lapen sangki miso terangki alang di bang ini assembly long Assam Assembly semi kedeng long karbi alam pen si semi kedeng la support sini tu ning karong nang sepak langi atang pinang dikentan sini nang sepalo ini ya bangke karbi alam ka official language manlo la pen ini arnia bangke assembly longka ini tum ke sepahai dun IMLA tum karbi alam pen hadak semi deng gunong lo lasi labang tu semi keding dia paham ini tum IMLA pen kenglok ini tum ACEM Dr. Tuliram Ronghang alang tum kabor ipen assembly long ini keding di akan alang tum kenangan kacisong labang tu alam bang kedo kayu kacini lo lasi ini alang tum ini tum IMLA bang tum semi kedeng karja lampen ki semi kedeng apot ilitum IMLA bang po aphanta karbi lameta mai ahin pen nilitum akhiru pajir ibla MLA madi karbilong tamas council CM Dr. Tom Rong Hangpen bori ponsi karbi alam semi officially semi ding ponlo lasi non mangki ajara sai hemalong pen semi pinpura lupi pajir damji pustami karbi alam pen tok ponsta choklo lapen ki hithi khula lalong pen semi signboard
mari tarpang thek tar pon jipu voi fils tami Karbi alam pen tok pon nangpo la so dung basi bracket pen salam pen si areng kelok alam pen simi pu thotok pon sonti mesian jipu si Karbi lamet amai tripi akon chunbang on teron pen ning je pon thu Personally, Karbi ang long ke tek ham khana song lu ke tegari soijan penteng lo song kachari atum khana da kinori tang song bang gala hello Karbi alam khan RDTP lo na official language man et lo posi ilum sai hem lo lu kipi penteng lo kachunigri lo ke jok penteng lo Karbi alam pele tek lo na anparta sai ang deng ke doan mantune kapre ka song atum da kapre ka jai make deng do to hai hala su tar pan tek se mari gi flags banner se mari hala dak sita mele to Karbi alam pen le peteng si tok na kenan sot pada abdul ku english pen dala to tar pan tek lam tok ra pera bang te claim nang ko si ne to la mera mai hin pen le District Road Safety Committee Karbi Anglong lapen ki Medicals and Health Committee atumpen patir bi ponsi arun pha inkore siani Bipu Government College along road safety lapen ki anti drugs awareness achai mek deng pon Bipu Road Safety Committee Karbi Anglong District atumpen sadak suraksha jivan suraksha potensi traffic aron ke koinang ji aputhak smi thanbum pon lapen ki dangni ke bega tum smi helmet ku beg nang ji car hui mate dangthi hem konglong ke bega tum smi seatbelt tang chingthang beg nang ji lapen ki hem konglong mate car ke beg mate bat ke beg hut smi kangri kangrang pan ki beg bede nang ji lapen ki rada tum pen smi to waralong ka son ban si ke dam pan ka chrit hek pen ke accident bang pa vede chimba butha labang so malang smith than chimbum pon la so fidet bangke Medicals and Health Committee atum pen smi la so fidet bangke Medicals and Health Committee atum pen smi raki hormu ke chopen ko son ben si spehlo thek jima lapen raki hormu ke chopen ko son pen si okdur lapen e front lapen ki e kai pan kana hokit tan ma pusi labang so apthak smi thanbum pon si labang so jaimek mesen pen pachun pon মাহেকীয়া হিচাপত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰোড ছেফটি কমিটি মিটিং আৰু নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰলৰ এনকৰ্ড মিটিং হয় এই দুখন মিটিং আমাৰ প্ৰতি মাহতে এবাৰকৈ হয় আৰু এইবাৰ আমি এইটো ভাবিলোঁ যে এই মিটিংখন এইবাৰ ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজতে কৰা যাওক ইয়াৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে আছিলে যে মিটিংখন অফিচিয়েল যিখিনি পাৰ্ট আছে সেইখিনিতো হ'বই তাৰ লগতে আমাৰ যিখিনি ইয়াৰে ল'ৰা ছোৱালী আছে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ যিটো বয়সত ইয়াতে এইখিনি সময়তে আমি ড্ৰাগ এবিউজ বা এনেকুৱা কিছুমান সমস্যা লগতে ৰোড ছেফটি ৰিলেটেড কিছুমান সমস্যা আমি পাওঁ তো এইটো একে সুযোগতে আমি এটা এৱেৰনেছ বা এটা সজাগতামূলক এটা অভিযানো আমি একে সময়তে কৰিব পাৰোঁ বুলি ভাবি সেই উদ্দেশ্যৰে আমি প্ৰথমে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ফেকাল্টিৰ লগত এটা সজাগতামূলক অভিযান আমি এটা সভা পাতিলোঁ তাতে ড্ৰাগ এৱেৰনেছৰ ওপৰত লগতে আমাৰ ৰোড ছেফটিৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ পৰাও নিজৰ যি প্ৰশ্ন আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ল উত্তৰ দিয়া হ'ল আৰু কিবা যদি ডাউট আছে সেইবিলাকো আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছত আমি আমাৰ যিটো অফিচিয়েল বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত যিখন আমাৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক হয় সেইখন আমাৰ ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল আমাৰ প্ৰতি মাহতে আমি এনালাইচিছ কৰি থাকোঁ যেনেকৈ যোৱা মাহত এই মাহত আমাৰ 3টা ফেটেলিটি হৈছে আৰু সেই আজিও আমাৰ যিখন ৰোড ছেফটি মিটিং হৈছিলে তাতে আমি সেই কেছকেইটা কিহৰ কাৰণে এক্সিডেণ্ট হৈছে কিহৰ কাৰণে ফেটেলিটি হৈছে কিহৰ কাৰণে মৃত্যু হৈছে এইবিলাকৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে আপোনালোকে জানে আমি কেইদিনমান আগতেও যিকেইটা ছাইট এক্সিডেণ্ট হৈছিল তাতে মই আৰু আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ৰ লগত একেলগে আমি সেই জাগাকেইটা ভিজিটো কৰিছিলোঁ ঠাইখিনি আমি পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ আৰু তাতে আমি কিছুমান ডাইৰেকশ্যন আৰু কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া গৈছিলে সেইখিনি আজি আমি মিটিঙত আমি পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ যে সেইখিনি গোটেইখিনি ডাইৰেকশ্যন ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছে নে হোৱা নাই আৰু কি কৰিবলৈ বাকী আছে ডেথ ৰেটটো কোৱাটো বহুতকেইটা ফেক্টৰ আছে কিন্তু আমি প্ৰতি মাহতে আমি কিছুমান আমি মাহ হিচাপে কৰোঁ যে এই মাহৰ লগত যোৱা বছৰৰ একে সময়তে কেনেকুৱা সংখ্যাটো কিমান আছিলে আৰু এইবাৰ আমাৰ দেখিছোঁ যে আমাৰ সংখ্যাটো কমিছে কিন্তু সেইটো এটা ডাইনামিক নাম্বাৰ এটা সলনি হৈ থাকে আমি সেইকাৰণে চেষ্টা কৰোঁ যাতে নাম্বাৰ সংখ্যাটো কমাই আনিবলৈ আমি যিমান পাৰোঁ সেইটোৱে চেষ্টা কৰি আছোঁ থেংক ইউ Arun pha engkore siani Borjan Development Committee thiek pen BDC atumpen ame thanga sai hemlong phen ke amai kani Borjan hawara long kidu atu ya hoilong jasmet per ke longli alam ki mate border protections land protections amen pen angtana Karbi atum chelang po Borjan hawara long rong asar lapen ki
SGB อัตมาพันจิงกีท่านปะเมปินเป็นอจอกเป็นสิเป็นอันลองเลอลังกิสมีโดโลลองเลเฮมผู้เวกอัตมาบังเกจิตนิดุนเดปินเป็นสิก็มันตั้งกาเกดูบังจอยเป็นลองเลปาตาสมีเจคเลมเดริติบังตาดูปิกันโลลาเป็นอาร์โลเป็นสกุลาแมนเป็นคอมพานีแมนเป็นพารุอาชิริยลองเลกัจไรจีพันกับบุรีลาเป็นอินุบานีตุมตั้งกาจอยนี้เป็นนนบอร์จันอาราตุมกิสุงเทคติกสอนสิดูโลลาเป็นนังตันเป็นเกบังเกเบกเจสุมียาตุมาพันสมีฮันกิติกีอาชิริสมีดูปิกันตังโลลาสิเจรินังผู้ปฏิสุดักเป็นละบางสุเพนเกียมาลังสมีปัจจินีปอนบอร์จันอาราตุมลูลังมาบางนังเกบายอลิงเป็นสิกิครอยดุนอัฐิมกีอาร์ลูเป็นกีนักเลนาสอร์เป็นสิตั้งกาปอยซัสมีวันบอมโลลาเป็นกีฟอเรสอลองเลปุปีรัตุมอลองเลปุปีจอยเป็นคาวน์ซิลอลองเรคคอร์ดลังโปฮัลีลังโปรติปาตากิเคลมจงฮูเป็นสิสกูลกิมจีลาเป็นกรองกิมจีปูอเมนเมนต์สิเอเจฮักตุมบังกีอาร์ลูเป็นสมีลองเลสมีจจอร์โลลาเป็นรัตอัตมาพันสมีสุริอิงกอยทองแคเป็นสิใบปนบอมโลกุสิเพรเกชิลูนิงเจปอนลาสิปรับจินเป็นสมีลายไซลังโนบังกีอิงตอนปนนังปูลาเป็นกีวิตาลีบอมลูปุตาลาบังสุเพรเกชิลูนิงเจปอนกิจงปนชูอบางมังกีघริกังตุยเกเบกทั้งบักเบบิสเนสอาเบเป็นสิไกเกมาตาบอร์ดาร์มาลอมโฮเทลมาลอมรอเกจูปุตาจงปนชูลาสินางลิตุมdo bom lang laban ki angton alam jingki than pa me pen si ajar size temi claim nang ji besi labang su phenki amai lang sodak pen pachini pon labang su phenki amai lang Borjan Development Committee amai pu Chris Rongphar konchun bang Chandra Timung Organizing Secretary Rohan Tokbi apen claim ra pera tum labang su phenki amai lang chitong dun Borjan pen sarpin pudusu Karbi Longri Abirta ko pian sa lo je Borjan lo je ada hian ko jata chipurang ko pi nang ari ngatu Borjan lo pi si amin nang gilo la wang ko longle protect amen pen wang ko dari ke je wan ko development amen pen ko school hem ki amen pen ko hospital ki amen pen ko mami longle long chi job ko hi na dai wat ko kita sob ta mene kapak lang sila puso haru ke sob ta mene kijora hela lok si klem mami ke rong seng po protection apan daka aling pom hek lang po sita kali lo la sorong seng kal kelata kijori pa si klem ro athe nang litun chine ne nilituga chini dun pinang chini lo je la ajara kam lagi claim ita mene latu apoisa ban ki cheng ben masi ho pu pen se funding guri ri latu latu di mapur lompen la lo pute latu ini to funding men guri di kali mati non la daba PRF long le long sita non in type pin se theklo la sita ni tung non la department fund memorandum people pina de ngong memorandum people Poson sila le forest long le PRF long le la pang thai la kopi ko sona niom la ka Karbi long ke funding puli ko den ta asi nile pui bang ke la ke api joy le funding de lo mayok da ini son dak dulu apa pilih ka chitto ko mukata nili kini bang munang people nili long isi hini alo je la son la long le ka chitto mene liga asurit je kola ka funding nuda ko puto ma funding ding ma ne mene chini lor PR de kolong le ena ne long le ko an long le an toy jing mati di nasi ora pinam tu sita mene la nam jo ya de chok chelo jo nam ke ipu sita ade arong pinalong ta rong asado SGP do angke haki samno ni tu ka local da ni tu ke la local da Borjan Development Committee nam begi kote na paju paka haki chibi paka bole nam di non ke nam po apilo ten ke bhongsai ko ke pinang atung bangala song ka clear je dak long li khali dulu pote record lang ko pata je bune de poda ke la ke ni long li are long li hor mu ke majok na chinglo di je ho haku pe apu doi anon apu do ko alang do ko lapu sinang do kol bom sila solong li ownership lagi mati di na poisa do kulo or record dong langko daglong le khali ko kota chibunai de ko nilong le nagala solong le ki jori pan apa chuba chuya ko magru chibunai ini oipi sibangai yang ko athi
ala dak kedowek lokal atunta dak involvement dudun pok titi along tina kes long tan itu ngani sita damlo ala long kathara kes long tan la kapahon bini abersi level se do yang tak itu la bordana sorga abersi apang nong ilinge bat ngala son tundun dak la sini ke hola hai ko nda kachunung rilo la hai long bang dudun dera in tono ahoga development apan protection apan sing claim kote wang itu bordan development committee lo claim rap ya na si apo no tak claim tu nang ko nang litu ngar du nong tai po la long leki jor tempat ahem nang po la hai bordan hi jana lam si pulo de khas ke cheng bordan apa amani tu han cepak keng lam nang lam la itu dak keng set itu dak akimi ter dulu pote bang nanti jokon ilo tadi la si la lo itu maka hola suhut nang litu da du nong po ek la long leki tora lo ke dampak also la si asal puang bong stop lo hem tak prilo hoso heng nam lo nanti tum cinta hai amen ni som se lo hai from har ko ba ngayong si long le ek lo sabat ki jo to jor dolo pote lege aku be mata sun tu gila so bidisi ba nata la anu la si nitu ki jin compromise mi la si bangke nitu aku ning thedo nitu la an claim lo lo te nitu long bordana so nota pajo pen apen hek mu cocok tu nota itu kan ya pengurangan video ini cite apa yang kita pulau lah so amai kan sikit alam Tuhan pacini lo je order pakar bene wantu apa yang puna along ni sikit pun nami na hok along ni le pun nami sita hok adat non alam lo ni ke jibi kali dia tahai sita ni long ni pini dat demarcation puri ji pini long ni cipu ji pusita hok lah so pen alam kucing waisi hok lah romasa tu bang cini bet ni SGB romasa lah Tuhan pacini bet ni nak along ni long si dami sita aku lah pulong sini tu alam na tu je bom lang ko te la tadi tu ke claim ko itu BDC ke non template apa yang itu bang harus isi kelas tu lagi lagi siap tim bunai po action tim kita bunai apa yang lahai lo itu pu dah lupa kaput lalu Aruni pa inkoresiani Assam Legislative Assembly Session Hulalong Assam MLA atuma pensmi simideng ponlo labang su simikideng ponolong pensmi MLA Madi Karbi Longri Council CM Dr. Trump rong hang pen Japon Linsi Karbi Longri MLA bang photum semi Karbi alam pensmi simideng ponlo Assam Assembly along MLA atum Karbi alam pen simikideng pon bang labang ki kecing silo labang isi promotion si nang ciman lo lapuson mesena sai kideng pon take apart Karbi jutang asong tribi mai pu pensmi kacuru pajur pon Lapen Karbi Longri MLA atum semi ki claim kedam ki messenger pansmi ki resume pajur dum tu Poiraisi ani Assam Legislative Assembly along session semegedeng non adjong kijut MLA election dan semegedeng session non doikla association along MLA tuman semegedeng pon hegonlong lo masili tu Karbiang long pen ke haidun MLA bang tho atum sitame adat Karbi alam pen si dak semegedeng tame nengjedun lo sirasu Karbi long pen bang ke militum Karbi jutang song hin beta ning arong pik alo ning kiarong alam the bangel son hilo Assam Assembly lan najir giding ning kan to alo yang bong tame lan non adu bahelo Karbi alam pen dak Assembly arlo sesona arlo kanang jedun ceng lam ngening arong pik alam binong lo Karbi akai pan laga isi mission isi angdeng lo isa pu kimul jun mataponang ko masih curu pon untung lo ke hai Dr. Tulam rong hang CM lo no ke MLA lo ke hai sojorong par lapen Linsing Peron Dr. Habib Peron lapen Terang ti bang tho MLA tame Karbi alam se dak sene deng lo silake Karbi akai pan isi irthe acha tai long ki pon dun sia keng kam kan si tinta matala la si Karbi ta song ni ba turu dun par ki lo jalang itu non ki bang yana ri tame ikle me dam me ki ni ba si anama ni begini hampir ni Hojai District Angkang Langka Kaki Police Station ke Paropon Angkang Rong Sengdon Arong Amekar Babul Boro Ahem Long Semi Additional SP Penjapon Linsi Hojai
Raikom Saiki atumpen babul boro hem semi kiri kikru siding ponlo. Raikom Saiki atumpen babul boro hem kiri kikru siding ponsi. Pistol ebong lia mukereng mupho magazine isi lapen mobile sistemi long ponlo. Raikom Saiki atumpen labang suri sim lapen ki kacenang cek abang pumunta spreading ponsi. Lam hoi pa ponsi pathek semi thap on thodlo. Ini Abirta ki lan sikang ton poniglo. Lesido mithak me kardong.